sini kita jumpa DJ DJ nomor 1 di Malaysia setelah DJ Raja. Dulu kawan sama Raja ya? Iya, teman. Teman sama Raja, tapi lagi duluan dia sukses, Raja belakangan. Ini suksesnya di Melayu ya, kalau Raja itu suksesnya di Indonesia. Raja Kopler. Raja Kopler, sukses buat DJ Is. Alright, Hai. bye. Hai.
DJ Rere.